Ka Rev.S Wollington Memorial School kadai ke school ka beleseng da ke jingseng samla rilengam presbytery na do snem khat khandai spa akandai pupra bat kadun hakashnong Mawphor kot West Castle district. Ha ke jingrakhe ye ke jingdap 8% snem jongka ka balapnya da upaso A1 yang president jongka school laidon rangkat da ke nong hikai ki khna school ki kme ki kpa ki pastor jongka presbytery ki temen basan ki khot jongka managing committee bat ki pait ba jongka shnong Mawphor kot. Hakate ke jingrakhe ye ke jingdap 8% snem jong ke ke school uba Methodist dikhar MLA jong ka thang ula sha khot kum ukongsan bat ka kong D hujon sub divisional of school education officer kala sha khot kum kesimbot kongsan. Hakate ke sngi ukongsan ula yo ban play ya umau mot sa jingkynmaw ye ke jingdap 8% snem jong ke school kat ba kesimbot kongsan kala yo ban polite ya ke souvenir lani ka kot balatho ye ke jingya ilinti jong ke school na ka bantapan pensa kenmaw pateng la pateng. Ika naso kapurong berkecing ya roh kedesya unang bu unang thau unang lam nanti unang ri unang sumar yang ang berkecing itu sana berkunjung kapurong itu nih sikipat bang juga mau sujud sikipat bang mau sujud kibala sim kibala kesan yang ang ini kisim kedesya bang ini kinong kesan jangan mau sujud konstitusi berkamu kadang seublai terakhir dah tu pun ajram berkamu lembaga Mempersang mengenai ini pembangkitan yang sekai kirisan mengelak election, bangasi mengenai kamp mission, mengenai persang mengenai sistem kat bangala kat bangadon libu kibor. Bertumbuh ikong mene, ikong mene, yes ikong hujan, ikong bakal officer, ikong ba ni di robot stam tu jong teki. Lesan snem nani teki emule diong. Ada nak yang bercakap Nagari yang berjumlah nasuah bapi kindai kiri bawah kita kiri robastam, ada yang nasuah bapi kiri shop, jong karoi bapa, kiri shop, jong kasut kasain, kiri shop, jong ulang kasalang, kiri shop, jong kabahar, jong kamiak. Dengan nagari yang berjumlah, bang nasuah kali kami dan nagari yang berjumlah, saya minta kita lain lagi yang berjaya for West Castle, kami ada dalam jong parti. Mungkin negeri di sini ya syong lang kalau lain kan ya keren bagi ke pengikut tulang ba kalau itu apa ya ke konstitusi ya kamu ya ke West Castle si barak kue ni ya keren lagi contoh konstitusi kemudian ya keren tu ngam tak ada bahasa mian kalau itu apa ya ke West Castle si barak kue dan ada yang ujungi yang level lain ya syong lagi di sini ke bagi ya keren tulang ba ni kam ya ke officer ni kam ya kilo tray di department repair tiba tray smart tiba tray steam tiba tray system tiba tray hot nam mengilakan kekelar ya mereka West Castle station dan akan yang bersungai ngapu kucing empat tapi kalau tiba warna department repair tiba di doktor tiba di engineer tiba di video tiba di negara police department negara department ngapu kucing empat tapi kamdai ke hukum ngamai kata kebangi cuya ai hukum dan kebangi cuya trader board hendai ngapa ya kecing trader ngapa ya ti paman ti kalian ke jongpi bagai jingkre sistem ke jongpi halaki di department repair dan kadang ketan jing kadang tam sibun dijabe kadang tam sibun kam di bawah nang bagi ya pimanta dan lain ngam senang ya keren bagi SD SEO ibadah mentah ni bagi ni apa yang kita buat kena sih prosedur bagi jendol kam ki formality ngapai mau orang keli mentah kindam ki bagi formality di habar kedap ni siapa buat kalau ada orang kalah kelenti kalau ada ngilap ya ngapura ada ni dan ngam songhan bag ngam presisam kenapa orang yang tiba kim dai ba ong ba kin sanya tangan kena ngakot di managing committee ngakot di kinok khot jeng ke ngam samla semi badia ki pastor kinya krikat dan katanya ninya wat kilat kilati ninya wat hey kita kilat kilati nam tak abah kami atau koroi apa coba konstitusi borak we kalau ada ngilak pun ulang ini sing anglo coba konstitusi ngilak pun ulang ini sing anglo kisuni tumbang ilang kalau kepulang tradisional nong tau berkecing yo nong kami tahu we ada kecing yo nong kalau siapa ni kapaten dengan ta kamtam ni kapaten kebangsawan
Tingin sa nangya putin ni kini kijingan kam tamnya kini ka adhok kan wa pigam pi. Bahalor kini ka scheme ka building wa pin suyo mentang aku lang. Je nang presyo ya kini de la dakam ka Girang dalam biang di scheme ingin saya kedua biang kedap saya kini ka mo kini ka aku lang. Telah ada kini la girang dalam kam biang ingin senang ya kedua ka sini ngamik ka school ka dakam sibur. Jadi kedap saya kini ada kini saya spek ka de la dalam kini fund na kini department yang tadi kini jono kam so kini. Mo pastor mo. Yang semua. Tentang kita ikut nak kalian jono asa sistem biang kasi kabasok kabakumen kajubli pa kabasok kabakumen ya ki karap ki sa ihap kibaye chung kinong higay chung kini school managing committee kilong kami kilong pa karap beran nadahan ni konsam na chung kini katong tan beran nadahan ni itumen basan pastor karap kinong dalam yang beran nadahan ni kisoda shudang ibari na ni kawan kini kisaka besibul kami kasi kabasok kabakumen Bagi ngikut ko dia kani daka sir dan sedang dekat ke jingduai songo ni boleh nak buat tahun dekat jingkurku di jingkurdo bulu ai ni kipoi kala dak batum ni bangyo ini ke siro kali nak ke jingkurku ke jingkurdo tu kude sibun kude sajar mo barna aw ngabu ke jingkurku ya pi kena school balik kinoi kai balik ke school do bangin nang roy bangin nang par barna ngene ni sekarang balik ke school kadang kemi yang ye ke klor kori di mau nai di penangi ke san ya kamu sudah konstitusi